Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Abasha bangangazi bakudala ngiyabonga ukuthi nihlanganisa ngaphana izo-check. Abasha igama lami nguJosie, I'm a storyteller, ngikhuluma istories ezenzeka in life. Ufuna isigaci senzeke empilweni yakho ungazi ukuthi ungadila naso kanjani and ungakhona ukushirela umuntu the next person. Unga-inboxa mina ku-TikTok ngiphi number la ungangisendela khona istory sakho mina ngizele endlebe wona uze nindaba ngize ngaphake ngizotshela abalaleli bethu nebona bakuphi advice. Okay. Abangibhalela ama-WhatsApp, abangithumela ama-WhatsApp guys, ama-WhatsApp engizowavulela, i-WhatsApp angivuli if ngazokuthi istory ngeke ngisikhulume today or the following day, angisivuli, angiyivuli at all. Wangibona ngivula WhatsApp yakho should know ukuthi ngizobuza usilalela then ngibuza ama-question then ngeke ngizosikhuluma. But sonke singakayivulanga, don't panic, ngizoyivula kancane kancane. Ngiyazi ukuthi nginama-WhatsApp amaningi guys because of like ngidelayile ukukhuluma istory for 2 weeks yonke ngekho kulana, nginama-WhatsApp amaningi but kancane kancane ayekho istory ngeke ngihlale ngasikhuluma, ngizosikhuluma zonke. Okay, sharp. Sibhalela usisi la sothi sisi uPinky yangibhalela or awushoze yazi thina ifamily yethu bolika ifamily yakho hayine ifeature ke cancer and cancer created ke chemical engineering. Story time usisi or awushoze mina yibo babambe by 4 so babambe ke last born and bewuke umfana 1 so bakina labo rhadi baba 3 or awushoze thina besihlala kibo ubabam bekahlala egarage ekibo and then ikagokwami bekuyida typical 4-room house nayazi lawa wakudala we-government before kufika ama-RDP lawo ke or awushoze endlini bekuhlala urakhadi wami omncane ilasborn i-first born kagokwami ne-second born kagokwami borakhadi bakhe babali-2 bashada vele baphuma endlini and then kwashala i-third born emantombazaneni urakhadi yakhande nobabami yibo bahlala ejardini urakhadi lo nogokwami bahlala bo-2 endlini and then ubaba ahlala eku-garage ngasemuva and then ngasemuva bekune-boys room la bekuhlala khona abaqashi. Okay, sharp. What else was it? Even though bosina peace but besihlala sisonke beku-right isipheki ibhotwe li-1 hayi kwaba mnandi. So urakhadi wami i-second born, i-first born angeke sikhulume ngayo kakhulu because izinto zakhe zi-right. I-second born, irakhadi wami second born la bekahlala khona, la bashade khona bebangamfuni, bebasamurade, bebangamfuni, bebam-abuse yabona. So ekibo ugokwami beka umakhosi yabona, and then mina thina nomama besingena isonto lela kuphuzo khona amati and then urakhadi wami lo second born sokhuluma ngayo sothi urakhadi Dineo beyangena isonto labo yabona lesonto lebaqoka khona ngizothini mara angifuna ukukhuluma amagama emesonto nangaza ngakhuluma la baqoka ama-pencil skate nangala amagigi lawa ngala mahila ngaka nebaza ngisho ngalelo ke bekangena lelo shuthu umama nobabami bangena la phuzo khona itiye ugogo amakangena isonto umakhosi and then urakhadi Dineo ungena isonto laba ama-pencil skate sharp ke uthi hayi awushoze urakhadi Dineo ebukhading bahayi bayalula bahading bahayi bebangamthandi bebangamfuni. Wasuka ke weza ke ugogo wathi mina mama angihlala khona ngisi-right bangimistreeta watshela ugogo wathi okay no problem wena mntwanami, wena ngizokupha umuthi nawo ufike le ukline uthele lo muthi all 4 corners of the yard, ukline endlini uthele kuwo wonke amakhona endlini uthele lo muthi le uba washini mawasha uthele imithi upheka na umuthi la uzopheka khona ubathelele ekudleni or awushoze. Okay, sharp. Ahambe ke urakhadi Dineo wafika la efike khona ayenze everything bamtshele yona hayi awushoze unfortunately umama urakhadi Dineo ashone makashona awushoze amantombazana lawo muzi bashadile bonke go through i-divorce and lawe basebenza bonke baluze umsebenzi like komtsengo lawo tlhakatlhakane otlhakatlhakane hayi kushuthi bahambe la bahamba khona babona ukuthi urakhadi Dineo ngathi unesandla bamxoshe vele kube ukuthi soyabuya vele emendweni urakhadi Dineo makabuya emendweni awushoze ngalendlela ngisho bokuhlala urakhadi wami omncane nogogo so then thina sihlale egarage ngasemuva kona abaqasha bayi-2 bafike ke baxoshe labaqashi laba urakhadi Dineo akhiphe nalo urakhadi wami omncane ke urakhadi Maria bamkhiphe bathi ahlala ngasemuva and then urakhadi Dineo amuve endlini ahlale nogogo and then urakhadi Dineo ube nomntwana omdala untombazana uze anomntwana naye umfana
bahambe ke lo mntwana intombazana nalo mntwana wakhe bahlale ngale eroomini ku-backroom engasemuva, and then awusi uRakhalidineo ahlale naye i-backroom engasemuva. Then thina ke nefamily yami sihlale ngasegaragini ubabam, and then endlini kuhlale uRakhalidineo lobuye ekumendweni ahlale nogogo ke. Okay sha all ashozi uthi ze makafika uRakhalidineo umama uthi uRakhalidineo bekuwumuntu ukuthi vele bekalungile arilinyalo limtshintshije mothola abalipilo mbe abaleswile washintsha umuntu wangena umoya kaSathane. Uthi makafika ashozi nabesipheka sonke ngebhuti one, but ize uRakhalidineo makabuye emendweni everyone asicala sapheka one. Thina ifamily yethu ngasegarage besipheka sisodwa, uRakhalidineo nogogo bebapheka bobodwa. uRakhadi Maria lo bamxoshile la sibona kagogo amantombazana emantombazaneni bamkhipha endlini ohlala eroomini ngasemuva, wona bese kapheka ayi-1 because nabe kanabantwana abayi-3. Alright, okay, awusoze uphela kutswele pele ugogo wami thina besihlala nogogo, thina nabantwana bakaRakhadi Maria besihlala nogogo kamareni kagogo. Gogo washa usishaya stroke ke mashaya stroke awustozi umuntu vele zangasaba right, kanti sothi ebusuku silele naye ugogo ashona. Or awusozi the way family like engelingiswele kadeni ne le bangamthanda umama ngakhona. uRakhadi Maria wazolanda abantwana bakhe eroomini babona ukuthi ugogo ushonile bashiya mina. Or awusozi nakrobetsele stop the whole night ke na le 6 years ke sa tsebe gore motho o tlhokofetse. Umama angamtsheli ubaba mbekazi ukuthi ugogo ushonile azangatshela umama uzosebakhuluma ngamafoni kuseni bafuna ngamatha sebafuna ihesho ukuthi izolanda ugogo. Okhani umama azi ukuthi umuntu ohlokofetsi elingwana kokakwa makafika azongilandishola uyimi ngilele nogogo ngi1 federe kamareni akunamuntu. Uri awusozi vele mama kavele angithatha hamba ngilalisa ngalibele ngasegarage. Uri awusozi into today isale trauma or ngilikarobana le stop kilomunyani ke saboni, but all my family members bebazi excluding umama uye bekangamtshela. Sharp awusozi isikhathi ukuthi ugogo vele angcwatshiwe vele sifike ke gogo angcwatshiwe hayi udlule. Uri awusozi koma kungcwatshiwe manje uAustineo bano Rakhalidineo athome bano kube umuntu ukuthi ngathi upractice i-witchcraft. Uthi remember thina besihlale ekamereni kagogo mina nabantwana baka-Ausmaria still saremaina ukuthi solala ngalendlini yabona. Uri awusozi loya mama uthi mawuvuka ebusuku uthi uhashishe matswaya ama-black mofathi and like I don't know na program eneke nabushigo ku radio ekhuluma ngabantu bokuthakatha athi bekafuthi silalele ebusuku every day abafuthi silalele masingayilaleli asixoxela like uqoqela kabuloyi every day. Uri awusozi umama mabona ukuthi hayi man lo muntu lo akekho right thina sithathe ke singasalali ngalendlini silala ngasegarage. Hayi uthi msikhathi masiya umntwana kaRakhadi lo umdala firstborn abase bayadiagnose ke ukuthi iphathwa i-cancer, i-cancer yamala uphathwa i-cancer, but like ufamily yethu like yonke thina besinama family sahlala eGauteng sinama family sahlala emakhaya. Kufamily yethu yonke bokungekho umuntu one okulingathwala ke cancer bekuqala vele umntwana kaRakhadi omdala ukuthi uqala ukuphathwa i-cancer. Or awusoze aphathwa i-cancer kanjalo wawusineho leso sikhathi sekavule ishop awusineyo une shop. Hayi umntwana kaRakhadi omkhulu hawu jikijiki bayamdiagnose ukuthi i-cancer jikijiki umuntu vele soyashona. Or awusoze after the funeral kamntwana kaRakhadi omdala ne wawusineyo ishop yakhe koleke yathoma banongwabe sithi kuba iba serious vele kuba ibusiness serious vele seya apha seya happen ke awusineyo vele ubhizi yathengisa umntwana wakhe vele lo intombazana abuye naye vele kubukhali uyayenza uyasebenza hayi agree promotion kubergo. How awusoze isikhathi si uRakhalidineo unomntwana like unesizukulu somfana so uhlala hamba naye lo mntwana lo everywhere la yakhona, and uRakhalidineo umuntu ukuthi every Sunday uyagrekeng mise kereke every Sunday uyawapelisa pursa gage uyakerekeng. Uri awusoze mina umama lo nyaka wawusineyo buye bekanomntwana omncane so kokerekeng ya mama abakhona ukuthi uye esontweni uma unomntwana omncane fanele ukuthi uzile for the whole year, so mama bayangakhona ukuya esontweni leso sikhathi ke. Ayi awusoze how after isikashana vele uRakhadi Maria lela sibona sekibo babam amantombazaneni naye bamdiagnose ke nge-cervical cancer apathic cancer awusoze athware ke cancer popelo hayi banse popelo i-cancer ingapholi imudla amathumbu hayi unfortunately uRakhadi Maria ashone ke naye. Hayi makashona so manje family nsikapanikiwa phela gore biyang lena ubulala ke cancer kaphela so
biyangilwa bona ayifamily kube ukuthi ayiphumeni ke iyo check ukuthi kahle what's going on after the funeral. After the funeral vele kuyiwe umuntu kumakhosi makuya kumakhosi. Remember I was choosing mina umama unomntwana omncane and ukena kreke ebana ngide unalesaparo ora khalili newo uhamba nesizulu sakhe somfana uphila nomntwana wakhe every day like because umntwana wakhe yasebenza and then ukena kreke wapara saparo lena kreke ile babara ngidi pencil hill yabona ukena leno para saparo or I was choosing kuyiwe umuntu bafike umuntu athi mathambo phansi amathambo athi la nina nithakathana esefamily and umuntu osefamily oncedayo umuntu uhamba nomntwana omfana ngiyambona motho ole kreke ngalofe uphula le kreke wapara saparo ari umuntu onceda la family oletha lokugula lo la family nangogcokisa imbatho wabona or awushozi laba hambe khona iphele ukuthi umama uye kahle umthakathi because umama ukena kreke yasaparo bakhohle ukuthi awusine wona ukena kreke saparo hayi ibatshele kanjalo makhosi mabatshele ukuthi you know what kuyaniphele ritual nifike nenze 1 2 3 isijardini ngikhona ukuthi ni bloke lesolelengo ungabe ni funeral again efamily okay awushosi mabafika vele endlini yokubuyiwa sekupointiwa vele umama or ya umthakathi ini uyathakatha or awushozi kubo bonke abantu bebaphointa umama even my father including my father and I believe into makhosi amtshele yona or awushozi ngwana rakhadi yakhomholo hloke abutulolo ngwana rakhadi yakhomholo ne uye wafika wathi wo brigade nithi mama lo mekena athakatha mina nyala ari ngwana rakhadi rinewo lo mntwana ke mangihamba naye mina ngemoto imoto yami ihlalifa every day and aketsamale namotseleng izinto zisinakusezenza all the time and ngasuspect ukuthi lo mntwana lo ugogo akwenza something wrong and alera mama lo ukena uyathakatha umama lo ukena kreke and kreke ngiyabona utsangwa house kreke because of nalesi and mama lo ngwana hana lengena umunyane kemanyana asimshimani I understand ukuthi unamntwana omfana but lo nokhona manje umfana intombazana enimncane so mama lo mela mthoma asiyena bhekani sisweni atshela boba bami abutulolo lebelang awuswalena ke na motho wa kereke every Sunday ke na re mona mfofa ka sapara ke na tsamaya le setlogolo sa ke le mntwana omfana a tsamaya le sona every day a ba re motho a tsamayang le ngwana mshimane wa para saparo every day ke Austinewo othi abutulolo ayijik kereke Austinewo tlogelang mama lo mola mothomo or awushozi umama mabasaphenywa kanjalo from ukuthi uyumthakathi wefamily waphenywa kanjalo indaba yaphela ngo-Austinewo because of family abantu abasebaqala bangayibelieve yele indaba or okay uqale ke awushozi kwenziwa iritual abayiphuma khosi ukuthi bayenze ritual or he awushozi batya abutaka my brother bamthatha ke bambeka phambili uyebeka leader ke kulento le bamapesha vele abona iveli igcoka momakoti le bayibeka la mabashada bamgqokisa iveli bambeka izinkukhu ezithu eziphilayo ekhanda or awushozi atsamayele zona afika emlilweni basitshela ukuthi inkukhu lezi fanele ukuthi bangaziclean yabona zingacithi igazi sithatha le nkukhu lezi baziphonse emlilweni and then kwahlakanya amabele bahlakanya gomele nama peanuts kwahlanganisiwa esitsheni or awushozi inkukhu lezi abaziphonse emlilweni zabazinjalo ndiyadukada ndiyaswamaboya zabe zona ngaphakathi because of asingazivula ngasingasihlabanga awushozi bazibeka umolongo afisa mkhwe zavuthwa zinjalo and then mazivuthwa zinjalo zathathwa ke izinkukhu phela sana gazi ke manje zathathwa bakupha 1 piece udopa komabeleni udopa ko peanuts enye uhatlafuna or awushozi kwaba lockdown ke akunamuntu ongenayo akunamuntu ophuma kwaba lockdown na family uthi sonke ke samange line watopa ko mabeleni watopa komelong watopa ko peanuts enye then uhlephula a piece of chicken uyadla and then kawufela harina udla umile yabona udla umile and then loma chicken wahlafunya awugwinyi wa speed ke la jardino yakhuluma ke ifa moya mubi itswa moya lichila moya luhu moya walwala moya wangi evil spirit phuma ngeke kube namandla over impilo yami uthi uhamba okhuluma zonke lezo zinto le rotate yarata or awushozi kwenziwe kanjalo ke rotate wijarata kanjalo awushozi asiphumile ko lockdown
sihlala endlini or salala-ke. The following day awusitshose uthi ubabambekana izimbuzi bekana bonogwaji ke nkile rabbit bekana le rabbit bekana imfuyo ubabam or awusitshose every animal in that yard that night sithole ideboned every animal ayikho animal eyasurvive kuloya muzi lolanga and azange kube negazi or awushozi everything which bayidebonile kungala into ephilayo that night or kwabaqala kuyinkinga zethu siyifamily thina besihlala ngasemuva awushozi uthi kwabaqala ke ingizingeka kwefamily uthi sikaba secala kuhamba into ebusuku ihamba phezulu or awushozi ngithola netsama show every single night awushozi netsama yabo show itsama yabo show or ubaba mabona ukuthi abona le ingangami angeke mina ngikhoneke hamba bese abafundisi besonto baka mama bafike bahasha afika kuto hasha awushozi kwathula nyana for 2 months into level yahamba mayahamba kwafisa kufika amagundwane or awushozi azange mina sibona amagundwane angake efamilini uthi kwafika amagundwane awushozi kwafika amagundwane every night ayagijima eminsi busuku amagundwane abamaningi or baba athi you know what laba ngizwa yenza or awushozi papa ka really trap jama amagundwane athatha afake emabhaketini umathini lawo makhulu lawo obisi or awushozi awashise uthi bakawashisa so awushozi urekhadidi nawo aqale vele soqala vele uyagula uluza amandla uyagula or awushozi each and every gundwane bese ubabambeka libulala urekhadidi nawo bekagula like nasabe right nekagula uthi la sicala ukubona khona ukuthi urekhadidi nawo kahle involved ku everything uthi makuza abafundisi bazohasha or you know or awutla baruti bazohasha fanele ukuthi ehlonipheke ugcoke isketi ufase ekhanda or awushozi awurekhadidi nawo nakangafuni bekangangeni bekangathi uyahlala athi bagcoke ibruku bekathi ibruku angafuni ukufasa ekhanda atsamaye mopela abaruti bazohashanga atsamaye kabaroho uthi beyafisa ukuthi yonke into siyenza ingabe successful. Hayi kudlule nje uthi hayi isitolo sakhe leso sikhathi vele saphuma vele imali manje sekanemali safuna ukuthenga ibhaki ebusiness yakhe hamba kahle or awushozi hayi kube ukuthi ke umntwana ka Osmaria lo washona bekade umntwana umfana yabona umntwana umfana so hayi umama mvele ube kusikhathi ukuthi uyabele esontweni makabele esontweni ahambe nalo mntwana ka Osmaria lo washona rahado wamashona esontweni mafika esontweni kanti bayomdoba esontweni bamtshela ukuthi wena umama wakhe ushonile and la shona khona unale mlayeto for wena or track record uphethe litayelo ka 7 days uphethe lendayelo losi or else something bad will happen to you uzoshona abona or also you know ukuthi masingaba teenagers like sithatha izinto for granted ayona into ejang serious bamtshela kanjalo ukuthi aphethe umama bamtshela ukuthi no kufanele ukuthi uphethe yabona phethe litayo ahamba ayotshela vele uRahali ukuthi no umama lo mungise esontweni bathi ngophethe uthi uRahali ne vele alwe upala kuphethela bana ba hayi litayilo tophethela ngwana awusorena for ain uthi vele alwa kube ukuthi vele umntwana ka Rahadi lo naye angathathi serious into umama mvele amtshela ukuthi no fanele ukuthi uphethele izinto lezo for you ukuthi uprotect her or awushozi azanke akwenze lokho uthi 7 days angadlulanga umntwana ka Rahadi nomngane wakhe wase next door or awushozi bahamba ke or bayipulaya awushozi wabasihloko sesengo abantu laba bakhamba babona ko train station ukuba ne bridge la then train idlula ngaphansi uthi la bayithula abantwana laba basponsor training or balithu bahawukhile moto left balithu bahawukhile matsoho or awushozi like kulona moto ahlokofala afreeze akhame emlomo or like bashona kanjani bashona kabuhlungu uthi the reason being we don't know but bazibulala laqeda uthi after vele ifuneral elumntwana 6 door uthi mama next door afike vele azotshela mama athi mama Pinki thina yazi sibona ukuthi le ndaba le asihlaleli kahle so thina sizoyenza back to the send bengithi ngokutshela esumakhelwana hayi awushozi urakhadi wami abarakadi bami abanye bayekela urakhadi Dineo
nobaba bahamba vele bayi-profiting like trying to find out ukuthi kahle kahle kwenzakalani because like sithukile esifeme sijwayele ukuthi ifamily ibulawa yi-cancer so laba bashone kabuhlungu kulabona mabafika laphayana vele lo mprofita vele akhiphe athi yo wena akhomba ubabam athi bengona ukuthi umntwana akho kube uyeshonile uyelobe kalile ritual ara also remember ka ritual le everyone who know involved ikilibagowa yo kwagowa family ngila everything yahlakahlakana rathangere ngona how kena na leader ritual ubaba mvele avuma athi yebo athi umuntu ukuthi ushona umntwana wakho just ukuthi umntwana wakho nolo mntwana lo baba bahamba ngamagama ayi-1 so that's why ku replace kwahamba lo mntwana kasisi wakho but umntwana wakho bubona ukuthi uhambe naye athi labantwana laba bangasibulalanga labantwana laba bahambe nalo mama lo nesitolo lo mama lo uye nemithi yakhe yenza ukuthi labantwana laba bahambe kahle kahle beka sacrifice ngabo straight ikilo bona kodwa ashozi kube ukuthi ke laba pha like indayelo athi mina ngizontshela one thing ngizonisebenza ningipha half and then qala nizongipha imali after senibona ukuthi umsebenzi wami uyasebenza or also abaphisa into vele zokuphuza ukuthi bazicleanse ukuthi like bakhona ubona like bakhona abahlambuliki bakhona ubona ukwenzakala efamily yabona or also hey labantu bathi babuye bebathlatha bebabereka imali kwahlangana ora asozi kube ukuthi ke ubaba uyabiza vele abafundisi vele sontweni ukuthi beze bazohasha uthi kwafika umunye umfundi nomunye umfundisi like now powerful makafika lapha nathi lohasha ora asozi urakhala vele angafuni ukuthi vele bazohasha angafuni vele ubona asabahle eyaperibruku asabaxela lo aparatuku ayibona nokubeka like la mahlombe angafuni uthi vele lo mfundisi lo vele athi he bathahleka vele abhekurahat athi miyeni lo enjoy amalanga akho okugcina bathi vele akukotela ibhikiri ubaba bathi wahasha wabe soyahamba ke ora awushozi azange kuphela iviki urakhadi phela remember unemali eningi unesobhuso mali ufuna ukuthenga ibhaki so bekahambile ke athi uthenga ibhaki unfortunately agibele kuFrance taxi kanti taxi yokusharisana nebhasi taxi mashasana nebhasi yena iabe injured ke ku-spinal cord ma injured ku-spinal cord akuyisibhedlela sokuthi uzoba right ayi 3 months manje umuntu vele akabi right bambosele esibhedlela mafika esibhedlela bathi awusi une-spinal cancer ora awushozi afela even iliquid umuntu kwabe seyashona but ushonela kuphi ushonela endlini azangashonela esibhedlela because bekasendlini vele babiza abantu vele bazomthatha vele i-forensic izomthatha vele baconfirm ukuthi ushonile in vele bamthathe or awushozi makathi ushona la urakhali wami umdala nomama wase-next door like umunye bekamkani kagokwami vele baze vele bathi bazobutha vele endlini because of ushonele khona kulowo kufanele babuthe bazoclean or awushozi mabaphakamisa umbhede ngaphansi kombhede bathola vele ija le ngiphathi kwethi inamaphansi abantwana bathi bekune-liver bekune-pancreas lenye ngikhohle ukuthi yini besi-3 bathi asithole ngaphansi kweja or awushozi after the funeral rakhadiaka nasabahle unkutlwa rakhadiaka nasabatlorobala uthi ngo-3 AM urakhadi bosozwa kuhamba ikhili kudontsiwa neplastic endlini ungazi ukuthi iplastic leyo idontsiwa iya kuphi or awusozikile wabona like ukuthi mnyango ubuleha so ngathi ukuvula umntwana udlala ngawo athi iminyango bayenza kanjani endlini vele wengasahlala umuntu kwabalekiwa vele endlini because of urakhadi nasabahle gorobala or awusozange ngitshela ukuthi after urakhadi washona efamily azange kusaba nema-funeral azange kusaba nokuthi kangcwatshiwe athi ngikhuluma nawe so izinto lezenzeke 2014 uri-astrozi rinari leswari lintsini kufamily uthi kuthule kuthe tu athi abantu baphela athi Austin abantu abaqeda arinali hona no areletsebe so say sesine peace efamily rinali peace would astrozi because urakadine ubekane mali vele lebe ayibihiri ukuthi ngayibhaki because ne business yakhe ne shop yakhe basele extendile nama office la kubolekiswa khona imali kulobona or hey awushoza ngakutshela ukuthi umntwana kaRhadine ulobe kasebenza abana ama promotion izinto mazilunga for umamakhe or awusi umsebenzi wekile umsebenzi awuswayenza i-eyebrow with ngemali kaMamakhe uthi angakutshela ukuthi impilo lentombazana ihlangahlangana kanjani or awushozi as much as we asisho ukuthi lo muntu lo bekaganga noMamakhe but itsela jamtsolo hawaditsiba uthi lo muntu lo manje unama baby daddy i6 unabantwana abayi6 with different fathers or kuphela bawo kuhlakahlakani awushozi family i-aid peace sokupeace even though yena uRakhadi asa poka kwala or awushozi konke babiza umuntu wazohasha but spirit sakusasara khale sisalte konke asisalte or awushozi abantu bayaganga ngitshela manga abantu bayathakatha babatla ho ba successful kamadi wabathu
Aisha guysini bye. Yo guysini lesitolo sibesiside kanjani oh Jehova ngithwere kwali kwa or ke sihlakanze cause hayi siningi yazi kuningi kuningi ama families ayathakatha shem ama families okuthakathi. Bye guys.